Mais tu as eu un jam au bureau de vote d'or, mais voter non aniri non. Joni mene yilta de kosul. Bon, ko bimminenta. Ma ande golela. Ko do e kikide. Donc do e kikide mais ande si jam yalti fi vote. Mais gui yalti no kadi bimmi go parce qu'il a 7 heures. Bui no dilan mais be voter. Mais ko filu mi ari mi woni candidat. Ko fi la magol. Ayon yi jam ba o men ko e ner la gino fo. Mais il dit programme on. Mi do tanyini si alla jabi men la moto. Mi do fodi be fi l'école, fi laptani, fi golle, fi développement, et fi industrie fop et la wi kadi. Donc jama on taw parce que Guinée men no fa la changement. Donc si ko fi do min yo jama yaltu be vota si be voti voton dudi mi siku min do tanyini me feje parce que kambeti kadi be andi ko fi la Guinée. Ko mi walla tabe ko yo be wadu golle mabbe no aniri non. Parce que ko avenir mabe kambeti avenir bibe mabe avenir tanira mabe hundo